stripe? Sjajno sam, hvala ti, Henry. Osjećam se poput najsretnijeg stripa na svijetu. Svaki sam dan okružen divnim igračkama, fora posterima i svim ovim super stripovima. Zdravo, Henry! Zdravo svima. Stripe, što je strip zapravo? Strip je nešto poput pripovjetke, Henry, ali svaka je stranica sastavljena od sličica koje se nalaze unutar kvadrata, koji nas vode kroz radnju priče. Wow, pa to je stvarno sjajno, stripe. Kakvih sve priča ima? Da vidimo, ova je o izvanzemaljcu koji se srušio u nečiji vrt. A ova je o ukletoj kući i strašan je. A ova je o kauboju na divljem zapadu. Iha! O čemu se radi u tvojoj priči, stripe? U mojoj se priči radi o super junaku. On dolazi u pomoć gradu kojeg napada ogromni strašni robot. Kako on na kraju spašava dan? Pa vidiš, Henry, to je žalosni dio. Došlo je do pogreške kad su me tiskali. Zadnjih par mojih stranica je prazno i ja ne znam kako moja priča završava. Kada bi samo ovdje bio super junak koji bi pomogao dovršiti moju priču i spasiti dan. To mi daje zaista sjajnu ideju, stripe. Mogao bih postati super Henry, a ti možeš biti moj vjerni pomoćnik, mali od stripa, te zajedno možemo dovršiti priču. Ma to je super ideja, super Henry. U pomoć! Samo tren, moj super Henry sluh čuje nešto. Što to, super Henry? Postoje ljudi kojima je potrebna naša pomoć. U pomoć! Pa, što čekamo? Krenimo! Super Henry i mali od stripa dolaze u pomoć! Hvala, super Henry! Nema na čemu automobili. Hvala, Super Henry! Nema na čemu teretni brode. Hvala, Super Henry! Nema na čemu dvorče za skakanje. Bravo, super Henry! Obavio si sjajan posao. Cijeli je grad siguran i sretan zahvaljujući tebi. Sve je to u opisu posla super Henrya. Ali, što si ono spominjao ranije? Nešto o ogromnom strašnom robotu! Odleti! Brzo, ovamo dolje, mali od stripa. Što da učinimo, mali od stripa? Nema šanse da zaustavim ogromnog strašnog robota ovako. Pa, super Henry, u stripu priča obično završava tako da super junak upotrebi svoje super sjajne posebne moći da spasi dan. Ali, mali od stripa, koja je moja super sjajna posebna moć? Pa, možda ju možemo zajedno otkriti. To je vjerojatno nešto u čemu si jako dobar. Dobro razmišljaš, mali od stripa, ali u čemu sam ja zaista dobar? Pa, ja mislim da si zaista dobar u stjecanju prijatelja. To je to! To je moja super sjajna posebna moć. Pričekaj ovdje, mali od stripa. Vratit ću se dok trepneš. Sretno, super Henry! Oprostite, ogromni strašni robote. Oprostite na smetnji. Samo sam se pitao, biste li htjeli biti moj prijatelj? Uspio si, super Henry! Spasio si grad! Čini se da robot uopće nije želio uništiti grad. Samo je pokušavao naći prijatelja. I čini se da je pronašao super sjajnog posebnog najboljeg prijatelja ikada! Dan kad je Henry upoznao strip, sa svima on se smijao. Dan kad je Henry upoznao strip, s prijateljima on zabavio se. Henry! Moja mama me zove, stripe. Moram ići. Bilo je lijepo upoznati te. Zadovoljstvo je bilo moje, Henry. I hvala ti što si mi pomogao dovršiti moju priču i spasiti grad. Nema na čemu. Ugodan dan. S Bogom, Henry! S Bogom. Stižem, mama.